Yo, Ingan, Ichachia, Munyana. Na, Mijidi, Sim Mubia, a Hoyapa, Miss Mahoye. Bonin, na entiatin Cabonibia so. Ah, Muni meeting. Bidiada mamma, your time of seeing metro. Be a gunani Sebia Yab Sebia Brow. Oh, who said, Medi will be at to me ye cheer. Especially one more here. Let's say, a 7 becan. Me here so who ni pakora be pese. Make can wasem. Mabusiafo asante man ene aka man adwurubere a wose yi nkate pro bi te se wono mu te se kokko agimane agima bedu wose yi wono mu fili akanfo mu because omunye akanfo na enne kurade enya akanfo asem na mebeka na emom abetwam me ba beka se bi asante man ho asem ene enema ekoso wo sampade mu Kodwa Jemai te YouTube so. Papa Kodwa Jemai. One eno obi ko comment me YouTube asia. Me babo ne kwa na e ka kire me. O me kama mitia me mama ba benyame. Na me ne mama ba wan na ne ede. Yeze mimi ni atemndia. Mama ba me so ni museya. Obeyese, obey mobo. Obey mobo to the sense. Sebi enyado. Mama ba nye obi ame. Obetimi kura nyina manim one day kura ana na oya ho na woka biko me bu me ho ti se mama wo ibedi mate mama ba wo yi ebedi mate mana me ma beso camera bedi mama batem bi it's because of so odi matem na me mfi nti you think it's a mama ba somebody amma sa okay ya for mama ba in crasesem no ntonchen ni emra senior blogger so papa ko judgement Ese munu na wote YouTube wana wudi. After the history no about slide. Not because I was a historian. Not because I was a scholar. Yeah, what school. University, maybe go university. I don't know say, yeah, about 70 university classroom. Enter research. Nemo yabako some eti oral conversations. I wish ya way the jack, na way the bija. Tessa Babro no babu ni scholar biao. Mo Bible no name mo kola na mo yiso no oral conversation ena Muhammad se wo call ye no 40 days 40 nights ena okonya ne chiro konkon sa na tie sa na yei akanfo ya bakosem no scholar can write ya bakosem for us obiele ni ho ye also ye professor betima chiro yei akanfo anase ye mu bia santefo ya bakosem ama ye da ebinsi da anything na win ma bakosem ya obakosem nyina sha from 1935 anye committee of privileges ena anya trosem jandam na odi atiese na half na goso no free body no afi the goso asante ni fiti goso no free body no ensem hunu ni jandam na no betra ho amante no free kenya ase no enya santeni ana mampofo ni nsutafo no ono mbese ko atebubu ene kokubi antefo na omoti ata agura saman no a omu nyina kotena tebu omu ya abonofo obi na mfimu ezasa santefo ye boni ya fo wonu mutu bata kotena baabi no mato wonu identity mako na ntisa na ko santiri ya de krem so ebunu ni ye obi oyebunu ni wo wiase ho amana chechere bono kingdom ye obi a wo ye bruni e wo wiase emu ha anya bia enyina wa bakosem se chechere santemai so osentifo ho amana chechere bono ebro free tribe be mu na ba ye aduanafo nana automatically asantifo ne from 1959 3rd of April ebio sonata chimahine ya sebia nyado ye beti ye di oye geographic ya se won mu divide blue is a blue region na yenyi dini free so wo ye chat no oyibu edini free so wo de ko mo ko register odidi ne to so ene asantifo boni ayefo
Betra bontene say enkranza for ye bono for obi fa ho bai. Hwan na fa wo ho? Hwan na fa wo a wo so ye enkranza ni wo ye bunu no hwan na fa ho? Eno nche sasase ne ade hye betima ye bono fo aka wo ho. Ha? Na no beti blekum ye de ye ho. Opoku wade na netia. Na no wo fa ase amankura de awuo. No manko gu ho. Na opoku wala chichi nukuro de ama na santefo. Ene yesi bibi de bono. Brekum hima becheso ya santini ya nebe wutimi kasa ya santini ene brofo ahimfo krache asantifo ne ye din o na ye nya din a nsemu na mu die no tan ya by force asantifo anya brofo wo bia ti asantimemo wutimi kire ba bi ote da gomba fo ote ho timi kire ba bi o mu firi da gati fo ote ho etimi kire ba bi o mu firi aso ya wo won mo ho ya wo won mo ho Achefo a won mo ti asantimemu achefo bo akofo o mo kire ba bi onum firi adenti na asantifo nko a o mu gu ba bi ade ko kire ba bi onum firi na ya problem ade na mo pefra asantifo ho ade pa na mo pefra asantifo ho so wo bia timi express ne ho e wo ne political asanti region ba bi ofiri be santini nko okuro ko hye ba bi na wo sore na ono so ya na asantisemo a na wo nya problem ye no ane say na amene awodu masbe ye dagi aye bununi kwantuma kwa ba so ne fa so ye bununi ma yeye kwantuma akwa ba so no fa so ba ye bununi in what history abakosembe mu in what naturalization process na so benya nkoro muti bonkoso enkoro de ombeti bia na de omutirim na ye bunufo akrache ni ababa wo ye bununi obi anya emfa obi aho because obiele ni ho ye history ni nyansa bibie no afa ne bono ne yanya buru bi APC aduanafo mu ene ebenya ade ye afa de bono abrewa bono nyankopon oni ni nwi abrewa bono wonnom na sebia nya do sebia bra omfo akoma abra sebia omkoto asakirifo ewo ba bi afa no fancy cry Africus yes an Africus and it is scratch ne ababawa wo ye fake wonim wachi tisa woji bibi eni hotuma obi enu eye na sem be hye eni atemdidi amudi ena asantefo esasemo na nanum nyina ya asantefo ena bono ba eyi for ebro ne asante abro ya chechire bono no obi aba ya bono ni ya chechire bono bi no obi aba aba ya bono ni anye bia wo adanse se chechire asante so senti anye bia wonim sa komfo wo mo ye sebia duanafo anye bia wonim sa komfo ye duanafo anye bia wonim sa achim abu akwafo wonim sa achim abu akwa wo ya so na ne ofiri adanse kokobi ante wonim anye bia wonim sa achim kotoku sebia nyado wo ya aguna ne ofiri adanse ya kwatira bonatifi sa ta atamno na asachirifo na te bonatifi asachirifo na ma ya agunafo ba bitana e wo bonatifi area ho ebase ebusa mo se sa krofo we nyina ni ba bi onu firi baaye abono no ekuo ba na chechire bono no ebono bai hwamo na chechire bono ya pase ehu ayabusu ekuo anase ya chechire ne sade ya chechire asante kingdom ananzima azima kingdom ya chechire ne sa anakomu state ya chechire bibia sa wo wiase ebi mada but it's a name, it's a place of settlement ye nipa kotenaye ye aduanafo na nanom ne kotena mo week bi aduanafo na nanom firi kron wonon bi na tefa so ko so bi asantema so aduanafo na nanom ena chechire ebroma so from Amowi to Broma so busa ho se edi tin na sabia nya do moti Amowi ni yamfa ho anto Broma so Amowi e cave a big cave yamfa anto Broma so because na nye kuro ayabusia ye omo na na edi omo ni mefen abrewa bunu nyankopon ni nwi abrewa bunu won mu nwa ba mani bi ne ani mani bi tatu abrobe menenso abrewa musu won mu krofo bi kusi aduakon o chia me panyin omo nyina abusia baako ana won mbechechire sabra duwafo no won to gold nkremofo persuasion ye persuwa godwa ye to wo sabia ye honti godwa duwafo ani sa ene baby e fra ho Nigeria fo ni adade beto gold wo honti
and then crofo ba ho beto go se ye ko abrewa bono ne mai so abrewa bono mai so bono maso bro maso na kawo wana chichi de bro maso until 1492 and then crofo ye from my kofo asama one ni nua amaya wasase ene won mu crofo kotuhye aduanafo yi so ti aduanafo sa eli settle of aduanafo yi ebi ni twia bodom ebi ni tanobo ase sanse bromanso hene o ware twia bodom o ware town so o ware nchira no ware eti aduanafo mache wo ponim ho ana o mto dada no ye o mo ya bromanso fo aduanafo ni bi no eye bromanso hene ne ma ebi ni tachifiri mo tachifiri no mo nkrofo bi ene ekura na efe de tachiman poku are echeche tachiman yeah 1744 after the wall of Manso and omo chiche tachiman ayo poku are ene echeche tachiman and ode the same tachifra asase no a ono sante hene konkaye no ede ya achede ma taroboase ni nuaba etichia bodom ene asase tachiman yeah tachifra asase ene taroboase onu nyina ya busia baako omo ya aduanafo omo aye emma bromanso aduanafo no wo mo ma no wo no aduanafo so asa che wo sa bonum ho ebi ni atuna ebi ne ofuma ebi ne enchirafo afirebo omo so ya aduanafo a omo so fa rebo mu na bebetra ma bi omoto omo di ye bosofo na nam se grofo isi ya nchare ha ana nchira no abeka ho eti ya grofo akoto wo omo ka chere se omo nchare ha ya nchare ha fo se omo de eti ye boso ebi ko so na aduane ede na manse ena afra grofo woni nyina so obonfo se de be ho om papa ene broma so hene tanoso Nana tututi ase asemi 1972 akọ court including 2012 tanoso hima ena tachima hene ena kofa apoa fa hye ne baaye apoa fa hye no ena kofa baaye na dia ba ko so hye ne so ne se papa onye historian onim history he don't even know what is called history without a paper ya brofo time no dia brofo baaye onim ade fan history. You don't know the background of people. You don't know nothing. What you paper the frage man sam and pusan bibia fasuna for this man will lost because he's not an historian. Or the say not a frimpon. They are all basing on it's from the British time and a Gold Coast colony and a British say and a fine coast. The real history is we the people. Where is our migration? Where is our family root? Where is our people? What did they migrate to? What did they settle? What are their leaders? What are their name before? And what are their name now? These people know nothing. And the stupid people today, the youth today, they don't even care. Almost step one. They are insulting one more forefathers. They are attacking one more forefathers. They don't even care. They care to protect the stupidity name. Yeah, politicians are creating say Bruno region or creative Bruno region or protecting no say Bruno champion association. Are you stupid? Have you ever had any Bruno champion before? Huh? A Bruno champion started from Nanamiya the 3rd, 1951. And no best started here based on disagreement. Yeah, one is said yenyado. Kwa kudu ya the second by premper first in ye. Embassy was had my premperson. Embassy was had my because of certain subuni state and 18T. So on famano. But I don't want to make a mark as I'm crazy in I touch my hene nonsense. Nana touch my hene or quite even privy council where you can judge the name one monk cranza din. A bromance so musa one cranza inside. And cranzas as in croffa net so no me at the coffo. And for pressing the ampophonia jay. No way a bromance so hene and a half war. It's also no number higher ukumwakasia. Te broma so here form so on half one and crofo originated the Assantes. Onu feed the droma kase. Omu ye droma kase for. Kokobusa, Sam Cranza bana droma kase ni wa. Wa ma to droma kase. Nya droma kase na gina wo ye. Akokra pofusini, kokra jei, you omu je. Bafo pem. De no kwachira broma so hene no. Out of respect because abre no omu ya high hene e ma broma so hene. But omu ya dakofo. Omo ya dako
fo asabre no bromance ne wo fa ene sankrofo ya ene wo ka kire wo so obo ye bonofo no isa so yukuni bia wo fa ne adakoni you know nothing. Your people are everywhere destroying accounts and they're destroying asase what tanti mo say abakosem ya obi e fe no bruni obi as ye ni bi a bruni ye dianani adabunyara fo busuako mu te say de ultimi ka say obi a wo ye ayi adebon ayi ya fe say ayi krado eni ayi krado no ye me agunani me nana ananka say mumunfi ya me nana ananka say hini ya me nana ana anyi panyin wo ya me nana owusu ya me nana eni ti sa na tie wo mu nana aduanafo bi nana ene e fe no bono abrewa bono mo ye mienu abrewa bono onni mi abrewa bono nyankopon ono mo nyira ya nuanom ne mo madwadi ana ekosunti eti adimada historian wanya wonsem hu abunu bi na wudi a woni sa ayi fragi adimai no ya wonya ni din free kwakubia the second obey premper the first ni nua fredi adimoko wo say church ni din ya de ma no ana obre prophet ye course sagranti war yes abre no ohina na na baby e friend do ma no ohina ho wokoko sagranti mo bebe wu ye ya wo nana ono ti na sa fredi adima edin ba ye award de edibre mo ana wano tin na kura de bo omlane ana fredi doctor fredi aye anye woni musa ye case ma ho because crofo no a omode fredi ageman no ya wunua se fedu dwaben se wa no wunua se fedu dwaben frema no aya ani wu kwa aya na ani wu ensem se wo kan you feel so bitter na abuafu because these same people are everywhere lantern to say the omu obi but the history will tell you say they are nobody na adia ba ko a wasa wo share so ne say papa atete YouTube so and o jandam papa who nye history no I swear to God say ye pe history ye many pa hu baby a o mu fie wo efie o mu fili mu ewa wo ni baby e kasa history no it's why busy na obrin washing nkura no mote na I don't blame you omo they are bunch of some of them are bunch of stupidity and useless and I me bruni ne why and I'm bruni asate there bruni de ba de abusia bi mu nada wo nka busia no so how possible asante de abusia ko bebe na chechire so ya chechire asante so most of the abusia ko asante for most of the busuako asante for because ya sheda chechire asante no e de abusuako we wom asonafo wom ayokofo wom aseniefo wom asachirefo wom aduanafo ti ya chechire to say dance was a powerful kingdom ehoni ye nyina ye firi isa sabusuako ni nyina age aduanafo ye nyina na ye sha dance hinase oturubuko asare breso abra nasari mintim edi ade obrikutu asare be di ade ena meme nana mumunu ne kokon ye ena edi awrade abasa be di ade enu ti na denchira automatically ya kanfo nyina kwache denchira se na nya kwa amafo kanfo nyina kwache denchira se because of so obrituku asare no a omutimi na afere say mumunu fitimi defiti no ami e cha ni ti no ena automatically adanse be she denchira se eno kura ma bebre yi omu yeso omu nse denchira se no denchira he so ma me de twene bro wa mpene a ono ba be kontokwa sa do ba hye mu ase ye denchira anasa ye agunafo a ye pure agunafo no ye nim ye dynasty asorafo bi abewuram and me no kasa there's a pending court case e koso e won ne Central Region House of Chief say me some mechanic pen so obi so ope ya this year obi so na no maye ya to we na wanya denchirani I don't want to be denchirani because me ya guna ni mapa ya me ya proud aguna ya me bu oduro na se bia sene o asachirani o aduanani o asunani o akwanani o abretuni o obiele timi famity nka for me sa me ya guna ni ya me bu oduro eti me hiasa me denchirani I don't need it. I don't fucking need it. Me ye proud of who I am. Asante ni bie ni wa yi me efri asante memu. Ye wura nyi me no, obi antimi nyi me fra santem. Ye wura nko an betime yi me fra santem. Sa wonya santeni. Me ya chi modani, na sa me nya
denchira di achim kotokuni achim odanya denchira fo esa se ya antra denchira na mama ya ni die ani da ho enkrofo abro ni da ho enkrofo ani die ne de ma abro agoni masefo bi kom na mo ye ya bakan na sa mo be kire mu die be kirem asunafo be di ya die bie no ene Central Region House of Chief I am free for they are aware of what is going on. I am free for you are aware what is going on. It is a yay. Asurafo amon mo bi na betina Kumasi asafo arebetia enkrofo. Arebetia ni kodwe betia krofo. Abro bo atakora enkrofo. Mo bi na betina na Kumasi asafo. Mo bi na mbeje ya de ye nimo. Bi no. Anu chira mo create problem. Ya gona for you create problem. We don't create divisions. We bring people together. Ya gona for kwana kan for ni you bring all of them together. I said here. It is our duty. See our growth for making sure say that can kingdom are together. You in papa mu you in chichem. To be a chichem you have trouble with we that gonna people, and we will come to you like a lion. And to be also ya gonna ni or to ho. No can some so ka ba ko sem che ni pem when ya gonna ni papa. Hwehwe see ye. Na bi asonafo bi o meye automatic be ya gonafo bi. And now me no ka say go to Central Region House of Chief. Kwakwa he. Sa wo se me twa tora kwakwa he. Edi ene da ho me pesa de documents bi a be kire me ya tifa nana wuntimi me anya dia betimi me because me dia timi mu no it is too powerful oba dia ne nko a ana mafom nana no omko a betimi asem na nya wunipa wuntimi me kam kire wo isasa me de ne kuradie ne pepepe ne kasa ti ma me ho ye den me mani so ye den enti wuntimi me epo amabo amoyire mu ho apesa mo mutwitwa tro de to asante ne so no ase akire sei enipa ye mu ahemfo wa asante na moyire mu ho ha nkrofo se mo pulling down no ade na benya firi mu asante no wa mo de se odontie satan asante ji obi anti sa asante ni obi anfiri mu nti sa asante se bi bia ne de beko bi okwa hwe no aba ena mo fum asante fa eso mo se asante ena ha ye me dia eso mo na mo fum ne fa esa se dia asante be kasa ne dia bia ne dia until se mo prove no wrong mutim fa ne court brakum nya asante dia brakum fo nya asante fo e wodu ma so nya asante ni na kwase awia ne kwase bosomtwe omo ye obuno omo ni mbuno wo mo amkota sekretie na omo krem so omo obuno ha ayiwan wone ne nkrofo ha ponkone ayiwanum no onum nkrofo bo hen kokonum ene fansay nana ya poma ene chaman ponsa anum a wonu susu firifiri asonafo mu on betna bantima yo mutu basa na mu de wan na yebunu ni chire ye bi you don't even have the history to back your stupidity. Most of them catch and cross asante benra, but mutu nyina ya asante fo. Esan say, asante no ase bia ba 1600. Enkro de ye no, nipa bi o ya asante bia no to more than say mo na nanom beba. Wo ho from 11th century. And for 1600 mo nyina beto mo asante abusuakuo we efri sechere kwa efri kwa bere atwema efri amansie asante achem ye nyina teto ansa na ye ba bechichiri kuro no ana kingdom no sa asante kingdom enti ene wo na anyin 1959 mi di abeto so amwaje atum na wo lose identity as a person na ka obi kasa ha na wo kuma obi na me ya wo se menya asante ya me edenche me kuma wo nkrofo wo tebu no ho akutia wa nkrofo so ye bruni how dare you say who have audacity? Why am I so audacity no? Why you don't come biana for? Busa o say die na bepem ne atuna osai ema africus na najema osiwo e die na najema bedu ni suma hene ni drobo hene e die no mo se buno hene ene aduana ni e wote africus e die bentia o ka so mo jimi. Do you think say they don't know omo history na? They are just using you fools. No of Ajimabedu, the creative region when you no of Ajimabedu, because they have the agenda to decry the Asante and assume themselves say, almost so you be.
Son of the National House of Chief. The same as my bedu the first. Me friend and a young trouble and a fine kusio. Oh ma or two for your and your first a patron forever. The same as my bedu the first. Adriana for a motipun. A bromansuno, one anabono, but teach the mason a guyeno. A go, Jama no amo buy from a book of a blesso. I do bank could be penny near the bank could be kuma. You are not teaching Jama states. Ya said ye nya do a book of fibresso. From 1692 1698, number Chijama State, a bra bromansu woo ye. And I'm quite Chijama State. A honor much Chijama State. And now you could take you over. And it's a bro cross said Binyard, you could phone talk about, you know. Nana bromanso, he quite me on my mamma Jama State cacra, on Metanaho. Obo coffee, Obo Diniso. From 1735. What could I see, Blue Jama State? 1870, 18. As a bebonsu, as a magic Jama State. What I saw at all, castle, Mujama for assassin out sono. Well, landlord ne organa hono. Now no do land secretary better abontin. One was sent chara for Mokuku Monae, who freeze a woo bohun. At my bed woo bohun. And yet then yeah, and China was sorry. It's as a Sabia Yara Sabia, but I won't shot at my bedu bonde jase. What baton chara? Adima bedu, Nenanum, echa bisim, Nasanya Sabia Yaras, I send here for and a be a loser. Assassin and Nefana bisim, I send here for assassin, and one another a cocoatia, and said again of way, echa tano, a better boy cocoswato, as on it. I am a state. Now, what dear, Adima bedu, ya uncle then yasase, not my ya master, my dear, so a bit to Sabia Yara Sabia brow. Abisimo sunyai, etin free sunyai, abisim sunyayo, beside the mawo, doma. I don't know ma sunyai, kabisima kasunyaho, and now man in kasunyat and konyaho. Ah, would you know history? You know your family. Naso be wabunu regime, regime be criti. No ya Santinia, what's the day? What pijam mranti and mabawa? Ain't immediately I am for name abawa. And to corner person with the ban, with the beba, na bedji won sem. Nanajama bedu, a bedji won someone who's story and fake in one. The history near from 1935, apart from better stuff, only history. Let me tell you this. Ya catch row. Na si ya catch row, na se went ya. Wo. Be play stubborn, ne be raw to my for Betty. Adiaba ko so shade so ne say wo ko boma wa hafo. You have the audacity wo so we. Wo wutimi ko bo ehene e wo kwantwoma tumfo asase so. Ompede de ntini waja ho saa. Kwantwoma ya bonofo. Kwantwoma na omufi kokofu sabede no. Omufi kokofu sabede no. And now cost santimem, a santifo too good. Ya what touching my, I was santimem home, crofum fit touching my buy, or before first say, touching in na down for no buy. And now call Kumasi, you what touching my or your frog crassy. At your matter chimay, and crofo fit touching my. O masha daddy dinner to Museno or Machinira. Now what would tip and passe. A santifo gubuno ready, a santifo and a door so ready him, was it the by force or monya bonofo, Ubenya Koran to tofi or munimunyansa. Or munimunyansa no magina woo. Now Casatra or more, they think they said they know. A bruni niviase, a giana nina bunu a woman. Yancha the bobia we are said that. I wish you a quagiana for a better movie. I'm quite a romanso, penani free. On Momukoyan for my Sabi aseni ani nana ba for pem ne ma menom djuru do kro kwanta mu djonya kuma o finish wo mu nyina e wonyam for mine finish wo mu nyina wonyam for mine asa na ono ba do kro kwanta betu nu ngurofo na na tene ne nkrofo e no mka say ye de entimi mu nje be ye nko amam e na so ono sese kintampo yo mo dia because of the same ni pay what we are abra fuji be ye Asante commissioner not kintampo asa na ebi nbo wonchi abesina ba udumase edi ebi abesunwan wono tutu asase ya no abakosema de baye oye nsase no se efiri ha kobupe efiri akosa chedumase efiri abese kota chimai ekọ ekuro ba ko adwira ehonum na bafo pem
ne papa otumfo sabi o se tu ye owu ye e ma ne papa opoku are be che no ana no oje de ma won mu nyina ti na sase e wo gonja na sase wo gonja e hie so pe nana uno nuno ngure ni sore ya adima bedu timi ko gira bon champem association na ni ngure hene ese na wa kan tini ko hu ntini di asantifo atem nana ebu na ebu na so benya nkranza ni na adwene wo fom sa adima bedu peso create trouble de ton nkranza na nkranza ni ai en nkranza e bono uni ne wo se ne kokon ye aje nkranza si wo se nya bono anasa santia srafo na kokon ye ade won moja aje asase si wo sa santia asase ubusuani be na ye de hie wo nkranza ho ubusuani be na di nkranza konya me yeye ubusuani be kire ye mo amo report no munyai ada usuro me ana unsuro me report me life abra me be wi as me report obi life na upon dem ye nyina chi ha muni ne mosemo ana won kwakun ye rati akopo little boys are young sa na mu ye ene bohu no dumase abusha panyini. I have respected you enough. Sa wonnim na makodwa agema we mislead obi o ma betra bonta papa benu ho sa oye abusha panyini because wo kura me se kusia manka na meboa ade na mususo jagu sampase mu agema bedu anya Ghana mra nya adwuma ya page obi a contempt won soso nkonkoye de apiko judge because of I campaign my political party. Okay, yate. Adma bedu every right so support ene obi also bema ombema sampa dane bokono ya friend Ghana Bar Association akafo nyina feri. I don't know why adamo nsia de yi listen nya ne de akafo feel am of feeling no. I don't understand. Mentias yes Ghana law exam some koy akafo on motin feri sa Ajimensem, it takes my hand away. Move from court and quay appeal. Yam Passi Beruza Wajimai, historian to her, and Cassampas, move to Guinim. Sampa ya Santimai flitted. War patches and another Sampa Jafran, a corner of the Sambao. A corner of the Sampa may come abano. A Nafana Dean, Nafana Casanya Sampa, a Samba. Tinana Samba Jafra. Sabi nya ron wo hina odi kan obedi ade ho. Abra tolo selangonum edum fri kakara honum baye. Let me tell you something say. Atapanyi ni atakakra. Yamo da fiefo. Na re kofi suro obedi ade. Sa modi obedi na de adi akide. Sa modi na se ne hwafo. Rosemensa ebusiadua no mu ye no. So mu fri ata panyi ni fie. Why de be see in the so? Huh? Ya wo papa we wo dwinim ni. Dwinim wa yidem ho. Ekofo dumase abusua panyini. Abeka sampasam. Esoso dagum. Mono mo hena agema badu. Ono osie se wonimra. Na so wontimi nko compete. And challenge gazetting process. E wa appeal court. Huh? Ade ni pahunfo kwa na e wo mo man mu no. Wo dumase abusua panyini. Odumase hinti ene toro bia na ekasa e wo so hwie na nye so obi suru eza so odumase hina comport no so obu no do se mo pia no en na hye da agenda ene niam bebre mu aso metara ba bia nkasa nti obia eto obia so ni ni asem odumase akwa masantemai odumase abon homodi amasante odumase kasantemai ho eti se na wo kremu so ebru ni obi amfa ho na emom shokasa ye wono oba ahema no nana ya danse yetimi fra wa danse me ye shokasa ye wona mo siese mu fi danchira kwase atempem wo aba amfa asase anso amfa ma shokasa ye pa nyanya sa wo oduma se ebusa panyi ebe je wonsam it will take your hand man underestimate me o ebe je wonsam it will take your hand said
ya yenko school ye bro fotie no. How dare you? Ajima historian, how dare you? Ade authority na wo so bet sisa sampasem kofa oduma se no akofa we na da besio. Ukrom dwunim development ni ho. Kofa dwunim hene ebesi ho na yenka yentie dwunim history. Ajima de historian. Kofa dwunim ansem ebesi ho na yentie dwunim history. I have told you say me kofa a previous video biya e sabotage because let we kidi e wo mesem. You don't know history. Oh, you're too kiddie. We are kura. You can't history. You don't know nothing about history. And since I said, I'm old video because I know the car way, I know the car way. Me, you be that because we are kura. So some